Ser issegwu edizzjoni ta' Kellimni, il-podcast ta' gwida li hu miġjub lilkom minn Renault Malta, Burger King, Amrita Food Care and Wellness Center, Valletta Glass, Ferrara Casa, Majoka Spas, l-Awtorità għall-Ambjent u r-Risorsi. Whether for a moment of disconnection, a complete body-mind reset, or a bonding time together, book online stress-free at Majoka.com. Complimentary spa facilities on every visit. U illum fuq Kellimni għandi lil Destiny. Hello Destiny, kif int? Alright, it's okay. You know right, you know law inti, alright, zgur. Helwa. Destiny, inti issa għandek kemm? Sunday 21. Issa 21, issa kbirti. Issa adulta, issa mara. Għadhom jassoċjaw nis ma għax aħna rajnik tikber. Tajjeb, rajnik tifla u f'daqqa waħda. Rajna l-ġerni tijak u f'daqqa waħda mara għadhom in-nies jassoċjaw kek ma' Destiny tifla jew taħseb li kulħadd kiber miegħek qisu. Ħanajdlek. Ovvjament, illum il-ġurnata nħoss li people settled, ġifiri, they understand li għandi 21 u jekk ħan uħroġ, ħajarawni nuħroġ, jekk eżempju jenna feda ma sabi ħan uħu drink, għazin mux ħajqoddi tkazaw u għek, pero naħseb li ktar żmien fejn ħassejt li eħen nis jaraw kadek jisek zaħira minn 12, minn du mort il-Junior Eurovision, un bat jisni il-elba ta' 18, 17, 19, emmek it was a bit of a, it wasn't a struggle ta' ġiviri biex najt, pero jisom in-nies, kif ħana ma tnajdlek, zammew ftit li għada zaħira u għek tifem. Kif għed tilbes għada zaħira. Eżin għat ma ħassejta to an extent fejn batejt jew għattu fħi ma rridx għat ma ġrat li to that extent. Imma ġili si, per eżempju, ftit anzjani, fim ta' dom jaraw, kemm intħelwa jġi għabdu lek witċek, imma still cute, fimt. Fil-fatt, inti mux għanajlek ħat ma kien jafek, imma kienu jafuk in-nista ġewwa, tajjeb. F'daqqa waħda mort il-Junior Eurovision f'qajt kull mem u ġejt Malta u kulħadd jaf minn int, you know. Isem partikolari, look partikolari. U naħseb illum il-ġurnata kull fejn tmur, naħseb kulħadd jarfek. Iva ta' għazin. Kif ta' fetwa kek dik, anki li kontet tikber meta kek 12-13 l-lum il-ġurnata, kif ta' fetwa? If I have to be honest, ma ngergirx, sowa. Għazin għatma kelli periodu fħajti li jtritni għax ma jistax ikunu għek. Anzi, jisni I took it with a pinch of salt u għattillallu in-nis tipo meta jarawni li jirdu ritrat miħaj u jisom they get inspired, ħafna girls tipo tal-eta fejn they're a bit insecure u għek, meta jarawni they feel like empowered and it was something nice li jisni jinawni gber u it-tfajliet, ħanidu għek ektar it-tfajliet li bdew jitilaw, tipo they look up to me u anka jibatu li kif tamelek u kif nishtiq nibda nkanta, whatever. I mean, it's something nice li you grow up and you're acknowledged, sewa, u in-nies iħarsu lejk pala inspiration, ġifiri, it's something very nice. Ovvjament, mbagħad kien hemm ċerti drabi fejn jina ħriġt ma' sħabi u insib nies fejn jarawni fit-triq eżempju u mhux għax inkun maġla għax nitlaq dak il-ħin, ma però sħabi ovvjament ikunu jridu imorru ċertu post u ikun hemm nies li jiġu jkellmuk u mhux ikellmuk jgħidulek proset nawgurawlek imma mbagħad jibdu storja. Ovvjament għatma rifjutajt għatma kont pastaza, pero ħeġi li ġrat li ninsejta nis fejn ikunu jridu jitkelmu ktar fil-profond, imma ma naraħis
ma narħix essaċ li affettwat li ħajti għax tipo jena. Inti ħana il-karattru tijak u kol, inti grounded ħafna. Thank you. Tider fajla li umli, li għal-kem mandek dil-popolarità. Tider li ma tela lek xarrasek li jena naħseb waħda mill-iktar affarijiet importanti meta tikseb dil-popolarità. Ġifiri ċerta li s-sib il-ħin biex tkellem il-kull min jaqaf biex ikellem. Ġifiri iktar għawni. Kelmuni. Kellimni. Il-podcast ta' gwida. Ejja nitkellmu naqra fuq xaġa li ovvjament inti għaddejt minna xi ftit snin ilu li hija l-X Factor. Tajjeb. Yes. Wara li rbaħt il-Eurovision, ovvjament, kienet naqra ta' riskju li tajt ħanamel l-X Factor. X'kienet hekk li ġellek tajt, ħanikompeti? To be fair, ħankun onesta, is-sena ta' qabel kont tlajt mux l-X Factor, kont tlajt il-Eurovision ma' Michaela bħala backing vocalist tagħha. U dak iż-żmien il-X Factor kien maqut mal-Eurovision. Allura meta tlajt u esperjenzajta ma' Michaela, għat l-unika mod biex jiena nitla l-Eurovision hija li jiena nidħol f'X Factor. Brava. Però meta ġejt tas-Sijunno kelli ħafna battalji ġo fija, I was like, ifhem, it can go both ways. Jew imur tajjeb li nasal biex nirbaħ, jew inkella tasal fil-finali, jew anka qabel u jien naf ikun hemm xi ħadd li forsi n-nies ħabbew iktar, jew n-nies sew potenzjal fihom iktar. Ġifieri dejjem from the very beginning kelli dik il-biża', ġifieri wara li ġejt lura and after all that thinking, my first priority was li tipo jekk ħanidħol għall-X Factor irid inkun preparata li hemm telfa u hemm rebħa. Ġifieri dik dejjem it never left my mind. Għax tipo jekk jiena ma nirbaħx u mbagħad tipo kif ħanħossni jekk ma nirbaħx, mhux għax xi ħaġa ħażina, però ovvjament tkun għamilt ħafna affarijiet f'ħajtek, isek xorta jkollok dik il-biża u l-ansjetà li riskju. It can go sideways, which is never a bad thing. Anzi, ġili ngħid li meta ma tirbaħx, isek you work harder for the next. Ġifieri, it's not always a bad thing li ma tirbaħx. Infatti kien hemm konkors li jiena tħalġo fih wara li rbaħt qabel u mar kontx irbaħt u ġejt it-tielet, ġifieri. I mean, it didn't stop me, anzi, I went further in my career, anzi, and it need to push myself more, ħalli the next thing I'm going to do, I make sure li I nail it and I'll do better, fimt? Eżatti. Imma, imma mbagħad kien the best experience of my life. With the ups and downs, ġifieri u l-biki u l-eċitament u kollox, imma it was the best experience of my life. L-X Factor. Ija. U mill-X Factor mbagħad inti mort Eurovision. Yes. Però Eurovision kif tkellimna ma tantx kienet esperjenza. Ejja ngħidu kif forsi immaġinajta li f'moħħok kif tkun. Tkellimna ħafna fuq għadi. Għajdinna l-fejn ma ħadx daqshekk pjaċir daqskemm forsi xtaqt joħsibt. Mela, biex to start off with, jiena meta tlejt ma' Michaela kont as her backing vocalist, ma kellix dak il-pressure li kelli meta tlejt waħdi sewwa. Allura, in my mind, tillallu kemm għandu pjaċir għax ta' Michaela vera ħadd gost u kont relaxed u whatever. Imma meta waslet Sijunno u kienet my turn to go as the lead artist, jiena qatt ma kont tifla beżana jew persuna li nibża xi kolli xi ċerti anxieties u hekk, ġifieri as in dejjem ikolli ħafna eċitament qabel il-performance, dik dejjem ġifieri għadni sissa anke ikolli gig ta' one song, two songs. Ma dik xaġa tajba. Ikolli frifet li ma nistax nispjega. Le, ismani, jiena anke dan il-podcast li nagħmlu sena, xorta fuqhom, xorta ta' filgħodu b'ċertu ansjetà. Imma jkoll that the good anxiety. No, definitely. Dak l-eċitament. Eċitament. Eżatt. Imma malli tipo wasaltem, the preparation was fun. Kienet hectic u ovvjament it was a bit stressing għax
kull-jum kellna xi photoshoot, kull-jum ħafna interviews u il-problema li sibt fl-interviews mhux biex nagħmilhom. Il-questions kienu dejjem l-istess questions, as in f'moħħijat kieku għamilna 5 interviews u tajbin, kienu jkunu biżejjed to be shared u jkun l-istess ħaġa, għax billi għamilt 50 interview u l-istess 50 interview ngħid l-istess affarijiet, jisab got boring, you know what I mean? Nifhem li hemmhekk il-ġurnalisti som kollha jkunu jridu naqra minn kulħadd għax their fans kbar, ġifieri their ek naħseb l-aħjar fans li jista' jkollok għax they're obsessed with each and every artist. Imma at the same time meta jkollok 18 ukoll jisek. Kont għadek 17-18 u x'inti. Irbaħt ta' 17 u mbagħad eżatt, u mbagħad kont għalaqt naħseb l-18 jew kont għadna ħanalaq, ġifieri tħossok overwhelmed. Sewwa mbagħad meta tlajt hemm fuq ovvjament kont tlajt during COVID, ġifieri ma stajt nagħmel assolutament xejn. Kelli niqpa fil-kamra msakra kull-jum, la għamilna tours, la għamilna excursions, xej, ġifieri jien għamilt ġimatej 20 days ġo kamra mafqula, kull-jum li noħroġ mill-hotel irrid immur nagħmel swab test. Ġifieri mnieħri. Ma ngħidlekx. Ġaralu. The hype li dejjem edin first fil-betting u it was overwhelming għax jisna minn Malta mbagħad jisna ġdissina ħatrebbaħna. U naħseb dak ikkreja ħafna responsabilta fuqek ukoll. Kelli ħafna. That was my main fejn jiena qed it's either tipo ħaninżel Malta u kulħadd ħajkun ferħan jew ħaninżel Malta u tipo dejk tibża li forsi ħatinżel Malta u kulħadd tkun iddiżappuntajt il-kulħadd isek. U tħossha naqra ġo fik għażin xorta inħoss li kienilna ma niġu daqshekk tajjeb għażin bħala placing, però il-fatt li tmur hemmhekk u kulħadd destiny għax hemm ċans li she's gonna bring it home. U mbagħad ma tirbaħ xi sektajt I let my country down in a way, fimt? Mhux għax you let them down, but the expectations were too high. Allura jisek bla ma trid jiena bdejt ngħid kull darba li kolli rehearsal jisni għal-Maltin, di kollox għal-Maltin. So it was overwhelming. U mbagħad it-team kienu stressed ħafna għaliex ukoll they had ridu iżommu mal-expectations, kienu dak it-tip f'nofsa lejl jiġu jqajmuni biex nipprova xarru make-up. If I have to be honest with you, it changed me as a person. Meta kont hemm fuq, I was a bit changed dek. Jiena vera persuna ferriħija u vera relaxed. U ma nistressjax ruħi, imma fuq ġabuni jisni l-indannata, jek ma nafx nistax nejda, ma I was like dejjem bin-nervi jisni naħta fil-kulħadd, imma ovvjament nasal hemmhekk interviews. F'nofs tal-lejl qajmuni nagħmel make-up u xar, irridu jbidlu l-make-up, irridu jmidlu x-xar, as in it was too much. Mbagħad kien hemm il-kwistjoni tal-pink dress u tal-white dress. Dik kienet oħra. Ara, to be fair, ħankun onesta. At that point, ma stajt namel xejn. X'ħan namel? Ma stajt immur lura fil-ħin u nbiddel li ma nilbisix dik il-libsa, as in, it was beyond my control. Meta ħarġu u literalment il-feed kollu kien fuq Destiny libset il-libsa waqala l-boots waqala jek kif libsa taqromek il-kommenti. Ħankun onesta, ma qrajtomx. Għax b'saħħti kemm jien b'saħħti meta tkun hemm fuq tkun diġà overwhelmed kollox. Fraġli wkoll. U qed li jekk jien ħanqod immur through every single comment għalkemm ħajkun hemm constructive criticism which I accept u nitgħallem minnu, ħajkun hemm nies li ħajpruvaw ħażin li ħajpruvaw ovvjament jiżuffjettaw bik, ġifieri dik dejjem ħassiba, anka persuna li għamel jiena anka kieku rbaħt kien ħajkun hemm xi ħadd li ħajġ ħaġa. Ġifieri dik it's beyond your control. Imma qed jekk ħanaqra daw il-comments it's gonna affect
my performances, my rehearsals, my interviews, everything involving Jura. Allura qed l-aħjar ħaġa ma naqrax għalkemm ġifieri ma tantx kelli ħin noqgħod fuq il-mobile honestly għax wis affarijiet. Però l-unika ħin li kien ikolli fuq il-mobile niftaħ il-mobile u ħlif nara artikli għax Destiny waqal għall-boots u Destiny hekk u Destiny change of outfit u hekk. Ġifieri rajthom dawn l-affarijiet. Imma at that point tant kont għaddejja minn affarijiet li I was like ara, they're hating on it, aħjar, qed jagħmluni iktar famuża l-kelma tiġri qed jixxerjaw il-profile tiegħi. Thank you. Aw ħanajdlek, jiena rajt intervista waħda tiegħek. Fejn inti għadt jiena nħossni sabiħa. U vera dak il-ħin għadt wara li tkellimna, mort infittixa. U hekk dawk il-kliem hekk jiena nħossni sabiħa. Dak il-ħin għadt għax ovvjament konna fumbat il-backstory tijak minn xiex kont għaddeja int mill-internal turmoil li kont għaddeja int mill-stress u li inti tfajla ta' 18 sena kapaċi tiħu da kollu u xorta tpoġġi u tajt u jiena nemmen li inti ma konċet tigdeb dak il-ħin, ma konċet tajt klim li mumiex ħanajdom biex nalaqħal kulħadd. Jiena nemmen li inti vera tħossok sabiħa, għax inti sabiħa minn barra, isbaħ minn ġewwa, tajjeb. Però dak il-ħin ekkat għat God bless her, għax you're a very, very strong woman. U xerqitlek ħafna, il-libsa l-bajda. Thank you. Tajjeb. Thank you. Pero nitkellmu wkoll issa fuq x'intamel issa. Tajjeb, għax inti għatli Mel jiena dak iż-żmien kien l-ar żmien anke fil-peace kont l-ar żmien. Inħoss li meta kont jisni fil-Eurovision isek jubinġit ħabba l-istress u dak iż-żmien ovvjament qasbis kont tħalt jina meta kont qabel il-Jura ġifieri żmien X Factor kont imur ġim kuljum ukoll. Okay. Però malli rbaħt X Factor complete, però mbagħad daħal il-COVID, allura waqaf. Imbagħad kellna shutdown ħadd ma nagħmlu xejn, dejjem id-dar, dejjem tintelaq, dejjem ma tafx ħataqbad tagħmel, u mbagħad ġieli Eurovision ġab li ħafna stress u flok dak iż-żmien ovvjament ma naħsib tajtin, ma konċet naħsibha kif naħsibha l-lum il-ġurnata. L-lum il-ġurnata kif naħsibha nbidlet kompletament u flok dak iż-żmien konnejt issa rrid inkun laqwa tiegħi u hekk. Isni ma nafx qed mhux intlaq tax fil-verità dejjem kelli ħafna x'nagħmel, però ma tajtx każ li nnifsi. I didn't love myself. I put everyone else before myself. U hemmhekk li ġrali. U mbagħad ġara tal-Eurovision u mbagħad wara l-Eurovision tħalt f'post ikra. Fil-fatt għatli jena wara kellek dan l-sib ta' am I good enough? Eżatt. Mux, it was never like as such, am I good enough? It was always, tipo, issa xħaj jiġri minni. Min xiex kontet tibza ġifiri, meta tajt issa xħaj jiġri minni, ġifiri pala karriera? Iktar, like, the people u ma jwedu ħafna, u għax issa ħajġrijek, u għax issa ħajġrijek, u issa ħajkollok daw l-opportunitajiet, u mbagħad tasal lura and like, it's like nothing ever happened. U jien dik ħassejta ħafna, infatti tant ħassejta li marriċ, mux qatt ma għaddit li minn moħi li naqaf inkanta, imma dak iż-żmien qed jiena għandi bżonn break, għax jiena f'ħajti qatt ma ħadd break, dejjem komplejta d-dejja u jekk mhux Malta nsifer, jekk mhux X Factor, mort Britain's Got Talent, u mbagħad għamilt Sanremo, ġifieri I never stopped f'ħajti. Imma wara l-Eurovision I was like għandi bżonn nieqaf, għax jekk mhux ħanieqaf, ħaninbidel bħala persuna, ħaninbidel bħala karattru u jien ma rridx ninbidel għax jiena xi ħaġa li n-nannu għallimni huwa stay humble sal-aħħar anka tkun għamilt l-ikbar suċċessi stay humble u ferraħ in-nies ta' madwarek. U meta jiena f'dak il-ħin bdejt narani li minni xek. M'intix destiny li taf. Ma nistax imur niltaqa' man-nies and I fake it għax ma nixek. Allura qed għandi bżonn nieqaf.
waqaft la complete niproduċi mużika, la complete nidħol studio, and I was like, daqsek. Umbat meta tħoss li jisek in-nies li riduk tant tkun fil-Eurovision jisom umbat tasal Malta u jisom iwarbuk jinsew kwek. ċvet niftemu l-X Factor. Mux as such, just people in general. So, eżatt. Meta tħoss li tipo jisom alright, issa married Eurovision, daqsek. We move on to the next project. I was like, okay. Tipo, alright. U inti għat li meta ġejt lura kellek relazzjoni li ma kienx. Ma trix titkellem fuqha, ma portax, daw kulħadd jaddim minnhom qalbi kienet forsi naqra tossika għalik u jisek iktar bqajt tindifen. Naħseb mhux relazzjoni, issa even friendships. Friendships. Għax il-relazzjoni tiegħi dejjem inżomma privata ma' kulħadd, like jekk nkun f'relazzjoni, I like to keep it as private as possible. Għax ma nħobbx li jitla li xi artiklu jew xi ħaġa vera ma nħobbx. Imma friendship wise, I was in a toxic friendship, in a toxic group, more to say. Li, when you're in a toxic friend group, bla ma trid, tintilef. Wow. Tintilef, in a place where jekk jien eżempju kont ngħid. Kienu jgħiru għalik forsi u jgħiduk ċertu kummenti passive-aggressive ngħidulu. Backhanded compliments more. Jekk jien eżempju kont inħares lejja u ngħid kemm nidher sabiħa llum, pereżempju, tkun ma daw it-tip ta' nies tisma'hom jitkellmu fuq nies oħra, tibda tgħid, ma daw ġifieri daw meta ma nkunx magħhom jiena, daw hekk jitkellmu fuqek. Allura tibda jisek tiddubita l-affarijiet u tibda jisek biex tħossok tajba jisek tmur għalajnom. U iktar ma titħol fil-profond tal-friendship, iktar tiġri l-ħaġa. Imma thank God, I thank the Lord li 2024 ġab li ħafna blessings. Għajdinna. Saqajkom għajjanin, muġuwajn u jridu s-sirħan, mela ewan tamrita il-post maruf għal-kura tas-saqaj. Aħna nifmu l-importanza tas-saħħa tas-saqajn. Nofru suletti u zraben mamula biex jitukom is-sapport u l-komdita li jixirqilkom. Is-suletti tagħna huma magħmula b'esperjenza, professjonalità u teknoloġija biex takkomoda s-sieq propju tiegħek u tindirizza l-problema speċifika tiegħek. Mela ejja ħantejbu l-kwalità tal-ħajja tagħna. Amrita għal saqajn b'saħħithom. Naħseb kollox goda għalija ġifieri, għax jisu jisni ħassejt li I got more spiritual in a way. Okay. U iktar ħassejt imħabba lejja nnifsi, imħabba lejn in-nies ta' madwari, ammur kalm, ħafna, dejjem kont kalma ta' ġifieri ara taħseb, imma issa I'm at peace with myself, with everyone around me, naf min huma sħabi vera u naf min huma n-nies li tgħidilhom hello bye. U now that I'm finally at peace with myself and with my soul u inħobb li n-nifsi qed immur ġim kull jum. Għajdilna di, tmur ġim kull jum. Kull jum, dik hija disċiplina. X'inhu t-tir? Destiny. Ara, jiena dejjem ngħid anke meta ltqajt miegħek, there's no tir, m'hemmx specific aim. Goal. Xejn, jiena tallimt li tmur il-ġim mhux biex tidher, biex kif tidher, però tmur il-ġim mentally, physically, holistically. Għax minn bdejt imur il-ġim, honestly, inħoss li tani dik il-pump jisni, ma nħossnix strong, inħossni powerful. U hemm differenza bej strong u powerful. Strong thought you just boast, għax imur il-ġim, bla bla bla. Imma powerful għax inħoss li kienet bidla li enitni nikber u inħobb li min jien in a holistic way ġifieri, mhux just kif nidher, imma anke my attitude,
how I view life, everything is just something special li. And on the way. Mux kulħadd ta' ġifieri. Le, imma lik il-ġim jaħdemek, imma on the way qed tagħmel ukoll benefiċċju lil Għaljan, eżatt, ovvjament. You know, dera parti, Eżatt. naħseb anke iktar inti tkun iktar healthy jux. Mux hekk, definitely. Titla taraċ. Ma taqtax nifsek. Apparti ma dak l-affarijiet. It helps even. Ħafna drabi meta in-nies jassoċjaw il-ġim ma' nies ma' ġisem perfett. Ma' ġisem perfett, sewwa issa fil-verità meta tmur il-ġim ikun hemm kull tip ta' body, kull tip ta' ġisem. Ġifieri ġieli anke eżempju kif nisma'hom jitkellmu x'ħammur il-ġim ħabba l-pump u hekk. I was like, what? I mean, il-ġim ma tmurx. Ħabba l-pump. Ħabba l-pump. Ħabba l-pump. As in, nifhem li l-boys they joke around with these things and it's funny, it is funny. Jett ma tismaħom titkellmu tinfuqa titħaq. Pero għal-nisa għax inħoss, eżempju, jiena samilt group. Fil-faċ taqt insemmi għajdilna fuq dal-grupp. Għamilt group għal-nisa u ġifiri għandi description ġifiri twil just għan-nisa li ħossuhom insecure li jmorru l-gym, forsi m'għandhomx enough physique 10 on 10, which I really don't care. Min għandu fizik 10 on 10 night. Imma ħafna nies l-insecurity minn hemm tibda li n-nisa li jmorru l-ġim, is-sobin li jmorru l-ġim huma dawk il-nisa l-irġiel li għandhom fizik tal-bliħ, modelli, whatever. U I must admit li vera l-gyms jirriklamaw ħafna nisek. Allura iktar tpoġġi n-nis lura. Allura jina mill dan il-grupp together. Għandi class. Ma Vladi. Ma Vladi Pajs, ġivri jek jartjarana, nejdu l-hello. Iva. Għandi class ma Vladi, he's the personal trainer u jena jisni l-motivator. Jena inkunet nitrenja daqsom, nitbal daqsom. Imma you're motivating people li forsi, you know, jistħu jmorru, juddej u jmorru l-ġim. Bissaħħa tipo li jem jena tipo ħat ma jiddeja, għax I'm not the perfect person ta' gym, ġifiri I'm not a model. Allura they get inspired u tipo jiġu l-gym u infatti minn l-ewwel darba sissa, il-clients li nara differenti li għandi n-nisa, ek nibda ngħid, oh my god, tipo, qed jinteressaw ruhom u jiġu ħbieb partners and it's so lovely. Sabiħa x'inti hija ovvja li din qed tagħmilha, kważi mhux għalik. Le, mhux hekk. Għal-nies. Just to empower people biex ineħħu di l-istigma li titkun dak it-tip ta' body physique biex tmur il-ġim. Anzi tmur il-ġim biex tgħinli lek innifsek biex tmur għall-aħjar jien naraħħa. Imma it's going well. Jiena anki meta kont tkellimni, jiena nammira ħafna din il-konfidenza f'kien nifsek għax li mella, li pereżempju jiena għandi ħabibati jidbati minn body dysmorphia. She looks great. Eżatt. She looks amazing. Inħares leja, nibda najt, imma xed tara, nibda, ma nkunx nista' nemmen x'inhi tgħid li ġieli, eżempju she looks in the mirror, u tgħidli għax għandi saqajja kbar eżempju, għandi tajs kbar, nibda ngħidilha ma kif xed tara, nibda ngħidilha taf kemm she's beautiful. Imma tant she's insecure about one particular thing in her body, part in her body. Meta tħares lejn il-mera tara dik biss. Eżatt. Issa hi konfidenti t-tifla, ġifieri ma tgħidx taraħħa u tgħid miskina tidherli. Imma mbagħad jekk ittija mera jisek hekk titlifilha l-konfidenza, and it's sad. U di li qed titkellem inti fuq hija xi ħaġa li ħafna nisa jbatu minna, xi kultant anki jiena I find myself inħares lejn il-mera u nimpunta xi 5-6 postijiet fejn nixtieq nirranġa. Le, definitely. Anke jiena nħossa illum il-ġurnata meta bdej gym, qabel honestly ma kont nagħti każ xejn. Imma minn bdejt il-gym nibda ngħid orejt irid nonqos iktar minn hawn, eżempju rrid nimpruvi aktar minn din naħar. Ġifieri ovvja kulħadd naħseb every female għandu din il-ħaġa. Imma l-iktar ħaġa importanti huwa li ma neħlux hemm.
Eżatt. Li ma teħilx. Eżatt. Li inti, meta tħares lejn il-mera, kif qed tajt inti, you look at yourself with gentleness. Eżatt. Li inti tajt, għara ħan niprofa nimprovja naqra. Eżatt, timprovja l-kelma. Eżatt, għax timprovja l-kelma, mux rrit namelek, just you improve yourself, għax at the end of the day, individually jek tħares li kulħadd għandu xi ħaġa. Qed tifhem kulħadd and everyone is beautiful in their own ways. Ma tistax eżempju jekk jiena kulħadd tibati minna, jekk għandek xarek nokli tridu lix, jekk għandek xarek lix tridu nokli, jekk int blond tkun brunet, jekk int brunet tkun blond. Le, blond. Ġifieri li ikollu xi ħadd ieħor dejjem tkun tixtieq at something naħseb. The grass is always green. Però the only thing I suggest hija li you love yourself, għax ħadd ma ħajħobb lilek daqskemm ħadħobb lilek innifsek, qed tifhem? U xi kultant vera tajt klixe jenna nismawhom daw l-affarijiet, imma le mhux hekk għadha teżisti. It is what it is. Exactly. Isma' semmejtuli n-nannu. Nannu. Kienu. Inti kont tgħix ma' nannu. Jenni kont. Kif tispiċċa tgħix ma' nannu? Jiena għamil żmien fejn qabel kont ngħix mal-mami sewwa di miskina l-mami kull darba. Tajli, għax issa tidher li tlaqtni. Vera tlaqta. Mela, disclosure. Il-mami tħobba ħafna. Immens iżejjed. Imma qatt mu żejjed sewwa għax jekk tismani. Il-mami tħobna ħafna u li tlaqti li għax dispjaċir kbir sewwa. Immaġina. Però inħoss li f'ħajti l-iktar persuna li ġifieri dan qatt sorry to say ġifieri anke l-mami. Qatt ma nista' nħobb persuna daqskemm ħabbejt lin-nannu. Wow. In-nannu li tani kollox, tani min jien. Literalment rawwimni biex inkun din it-tip ta' persuna. Allura mingħajr in-nannu mhux qed ngħid li l-mami le u n-nanna le u d-dedi le, però in-nannu jisu l-iktar persuna li qattajt ħin miegħu. In-nannu ukoll kien fil-business u fin-negozju, kien joħodni għand il-klijenti kollha, kien ilaqqani u għax it-tifla tiegħi. Kont l-ewwel waħda. Jien kont l-ewwel waħda. I was a bit the favorite. Imma jisu ħassejt li fil-karriera tiegħi u mhux fil-karriera biss tul ħajti anke jekk skola u għandi maths problem, jekk għandi whatever kont immur. Nonnu tista' tgħinni u kien ipoġġi literalment kien jitlaq kollox minn idu just biex isolvili l-problem u biex nagħmluha flimkien. U anka fil-karriera tiegħi naħseb in-nannu tiegħi dak iż-żmien meta kont żgħira kien in-nannu ta' kulħadd. Għax literalment fejn konna mmorru jekk kien hemm xi ħadd li jrid lift kien ikun l-ewwel wieħed li joffri it-tfal kollha tat-teacher tiegħi tal-vocal coach tiegħi kienu jisom kollha tfal tiegħu. Kull darba li norganizza party iktar ma jkun hemm nies id-dar iktar jieħu pjaċir. Ġifieri was that type of nannu li mux rari sip, għax innannit kollek, kolla ħafna. Mux kollek ta' Alright, ma kważi kolla jisom. Ikollom jisom dak naqra soft spot mal-nepotijiet. Il-grandchildren. Eżatt. Imma anka fil-karriera tiegħi kieku ma kienx in-nannu llum ma wasalx fejn wasal ta' xu. Fatt in-nannu għallek biex tidħol għall-X Factor. In-nannu, in-nannu. Ħajrek. In-nannu kien in-nannu fl-ewwel sena ta' X Factor kien għalli xi ħaġa u vera niddejjaqni dax vera ġibni ħażin u naqbad nibki, imma fl-ewwel sena kien għalli tipo idħol għall-X Factor. Sorry. It's all right. Sorry. It's okay, pupa. It's It's all right, it's okay. Bikilili. Imma dawn huma memorji fondi tali għandna tiegħu. U d-dmuħ tiegħek huwa dmuħ ta' mħabba kbira. Definitely. Ta' mħabba kbira ħafna. X'kien għalli idħol fl-X Factor għax tipo ma nix ħanilħek jekk
it won't be this year. U jimport ngħidlu Issu kien jaf. U xinti tajt kont ngħidlu, tipo, kont ngħidlu, dejjem tajt l-istess, kont ngħidlu, taħħa naqraw vera kien. Isu, he always meant it in a way, ma I never believed it, għax kont ngħid in-nannu tiegħi kien raġel b'saħħtu jmur jimxi kull filgħodu, jerġa' jmur jimxi fil-għaxija, ġifieri he was kien raġel li qatt f'miljon sena ma kon nemmen li ħajġri hekk. Tajjar in-nar. Kien għalli nixtieqek tidħol Eurovision ħalli nilħek għax nafxet ngħid kien jgħidli minix ħan nilħek u l-ħolma tiegħi mhix ħatwettaq li allura. U l-ħolma tiegħu kienet li jarani l-Eurovision. Iktar minn X Factor ma dak iż-żmien kif għatlek X Factor kien għall-Eurovision, allura lek kienet iħeġġiġni biex nidħol. Mhux hekk. But tipo X Factor, mainly I did it. I didn't want to do it. Għax l-ewwel meta kontent ngħid li rid nagħmilha ħabba l-Eurovision, I didn't want to do it. The only main reason why I did it was just for him. Għax kont naf kemm u rid darba jarani fil-Eurovision. Ma laħqekx. U ma laħaqniex eżatt. As X Factor. X Factor ma laħqekx. La. Allura throughout my whole experience X Factor, anka kont nitlob ġifieri l-mulej hekk, imma l-unika mraġel li kien jiġini f'moħħi qabel performance tiegħi nannu kon miegħi għejni ma ninsix il-lyrics, għejni joħroġ kollox tajjeb minn nannu. U believe it or not, fl-iktar moment li ħassejtu lil nannu u ħassejtu miegħi ġifieri hekk on stage kien meta kantajt He Lives in You. Ma nafx għala imma dakinhar u nibqa' ngħidha l-ħajti kollha it was my best ever performance. Anka nismaħa, I never get tired nismaħa He Lives in You, għax inħoss li tant ħassejt għal-prezenza tiegħu. I was performing literalment with him. And I was like, illum kollox ħanati. Tajta. Pero nannu dejjem miegħek tafu. Ne, naf, definitely. Naf li kienet jibsa, għax ovvjament il-mewta tiegħu kienet it happened in a month too. Unexpected ħafna. Ja xi ħaġa tiġa ja xi ħaġa jibsa li titlef il xi ħadd, imma li titlef il xi ħadd hekk fil-liegħu u fil-li tliet ġimgħat oħra mhux jagħtaw hija xi ħaġa li jagħta kuraġġ kbir ukoll li inti tajt ħa nagħmel dak li xtaq in-nannu. Fil-fatt toħlom bih hux. Ħafna noħlom bih in-nannu, ħafna. Eżempju, jekk ngħid verat nimmiss għax ovvjament naħseb ħafna fih u nħin kollu, però ġieli jkun hemm momenti fejn eżempju niġġieled mal-mami nibda ngħid kieku hawn in-nannu miegħi qed iżomm. U ttjajjat mal-mami. Għax vera konna n-nannu Alla ħares min imissni u mill-familja jekk in-nanna tajjat ma jew qatt ħax ittajjat magħha tagħmel, miskina da żgħira. U l-mami l-istess, x'qed tagħmel tajjat magħha. Allura jkolli xi argument mal-mami nibda jekk iktar naħseb fih nibda ngħid. U l-mami ngħidilha dak il-ħin ngħidilha in-nannu ma kienx jaħsibha bħalek. U iktar niġġieldu mbagħad għax mbagħad insemmu n-nannu kun qed jaqa' sensittiv, fimt? Imma meta ngħid irrid noħlom bih, ħafna drabi noħlom bih. U dejjem noħlom sabiħ. Qatt ma ħlomt li qed iweġġa jew qed ibati or what not, dejjem ħlomt li il-kliem li jgħidli huwa Xi jgħidli? Issa narak qisu jrid jgħidli ma nafx, jisu jgħidli hija tħdejk or whatever, ma that's the feeling I get, għax meta noħlom bih, la dan kontenta ħafna. U anke kien kun iġġieled ma' xi ħadd u hekk mhux ninsa ta' jisu qatt ma ġrat inqumu ngħidilhom hi alright kif hekk ġifieri. Imma dejjem noħlom li jisu hekk qed jgħidli kemm jien proud bik, kemm inħobbok u hekk. Li ċerta. Proud ħafna bik u jħobbok ħafna u min jaf kemmu proud bik li issa ġej dan l-upcoming tour tal-Eurovision li forsi ħafna nis ma tantx jafu kemmu kbir, kemm xi ħaġa kbira. Spjegana nara fuq dan it-tour. Dan ġi literalment hekk.
it took me by surprise ħafna. Fil-fattat li meta ċemplulek. Ma stajx nemmen jena. Memmintom, Le, memmintom, tipo, irċivejt email kont u għed tipo dawn zgurxi group ta' il-Euro Group li kunem li għamlu xi party u ekku semmew Eurovision Tour tipo biex. Fimt? Tuħ naqra importanza. Umbat meta batu li email blit firma u IBU, I was like, what? Oh, alright, it is a big deal. U niftakar kienu batu għalija biex ninżel Madrid biex namlu l-official launch u kont mort u konna jien, Senit u kienem xattiħor, nsejt, kienem xattiħor. U konna jisna minna dan il-launch biex nejdu li ħajsir il-Eurovision on Tour u kienem ġifiri il-ġurnalisti u press u it was big. Yes, it was big. U dawn basically għazluni biex... Kem għazlu b'kollox, artisti? Insu hemm 20 in total. U daw, xin il-bazi għalfej għazlu daw l-20? Dan il-Eurovision on Tour qed jisir mainly biex jisom iwafqu il-gap li kunem tal-Eurovision, għax jisu dejjem ikunem dawk is-6 months jisu jew ftit fejn ma jsir xejn. U huma riedu li neħħuha dik il-parti u they wanted to jisom in-nies jibqgħu fil-Eurovision spirit għax realistically hemm ħafna fans tal-Eurovision. U they wanted to go literally global għax they wanted to go big. Iġifieri għazlu 20. Eżatt. Min pool like, eżatt, definitely. Pool kbir, edin nitkelmu għawek, għax inti. Eżin hemm ħafna li għadhom mhux msemmijin fil-lista xikunu probably big names u hekk allura jitwa miktar ex-spans u hekk. U jisom dawn literalment we're going to travel around Europe, we're going to Australia, dates oħrajn, imma dawk ma nistax ngħidhom, postijiet oħrajn, ġejn iktar il-qoddim. Dak fej atleti, forsi ħatmur? Forsi jista' jkun. Qed nagħmlu suspans anke għanni Sara. Imma it's quite I feel grateful li edha parti minnu. Bażikament inti ħaddur id-dinja. Yes. Mal-Eurovision Tour. Yes. Ġejt mażula ma' 19 oħra li hija xi ħaġa fenomenali di. Definitely. Nħossni onorata ħanejtek għax min jaf kemm hawn nies jixtiequ li iduru id-dinja literalment fuq xi ħaġa li jħobbu, speċjalment u l-bibien li jistgħu jinfetħu mhux hekk? Possibilment jinfetħu għalik. Definitely, yes. Brava. Thank you. Good luck kbira. Kelli bżonna di wara l-bikja. Mela, good things are coming. 2024. Għandek ukoll fl-aħħar tax-xahar għandek ġejt mażula wkoll biex tkanta il-kompożitur kbir Stephen Schwartz li għamel ħafna diski ta' Disney u kompożitur kbir. Amazing. Għażel lilek ukoll one of three bażikament u għax inti ira u Joseph Calleja. ħatkun għeda u koll ma' Broadway stars, min jaf, forsi tispiċċa Broadway u koll. Min jaf, 2024 un-bat inħallija star namlila. Namlula. Star. Naraw, eżin, I'm very honored u koll, għalix etnajlek din is-sena, it was an incredible year. As nista' ngerger darba li ma ġitnix tipo away xaħġa tajba. Kull dejjem jiġi xaħġa ġifiri, faddi li l-assena ma nistax. U Iva u intoppi jinqalaw. Eżatt, anka s-sata ġifiri ġraw affarijiet fejnajt. Iva, fil-fat kontet tirrakkontali fuq oħtok u xġara moħtok. It was li xaħġa something else ġifiri. Ġifiri jinqalaw intoppi u għatma kont nemmen f'1,000,000 sena li ħankun etnu ma' uħti u tiġi mewġaw toħodili. Infatti, meta rajta tiġri l-ħaġa, ma stajx nemmina, it was in a split of a second ġrat, jiena dak il-ħin, ma nafx ġismi ma nafx saħħa kellu, għax jiena rajta, she was like
kienet t-tere u qed ngħidlek dak il-ħin. Uħtok li għandha 7 u żgħira. Żgħira u magħmula żgħira. Xi ħaġa tal-biża ħafna. Tal-biża, meta rajta ngħidlek għad dak il-ħin qatt ma importanix laqwa li salvaj, moħħi hekk bistani, literalment batta nżilt bist fuq il-ġebel qas bdejt nara tant ola l-ilma l-level of water tant li bdejt tara kollox taħt. Kollox. Waħda illa mi ġifieri. Kollox bdejt tara taħt tant ola il-baħar. Li, meta ħada mija ovvjament zaħira u taret, fimt? U jiena, najdlek dak il-ħin, asna f'xkontet namel, bist saqajja mal-ġebel, batta tal-lajta fuq rasi, u għed tinżommi lajdi biex, ovvjament dak il-ħin bdejt najtek ħatibla l-ilma. She's not gonna make it. Allura għamilt mezz li jiena bdejt nere, ġifiri nomu, nere, nibla l-ilma kollox. U ġew ġifiri on site ġew tal-nurse, ġifiri l-ambulanza. It was bad. U bdejt nżomma u nomek buċċu b'saqajja, u mbagħad meta rajt l-ewwel żellum tellejta minnu, mbagħad meta tlajt nara d-dem u saqajja ma flaħx nimxi, ġifieri. Ma flaħx nimxi għax kull daqqa li ħadd ma ngħidlekx. Imma dak il-ħin. It's over now, I'm good, ġifieri, she's good. Għax ġifieri għas daqqa jew girfa jisa qatt ma ġrat. Ġifiri tom u għek, she has no problem. Imma ġifiri dejjem ħajnqala xi ħaġa, but you look at the positive. Eżatt, I always look at the positive, definitely. Tajtina dik ġrat seta tkun traġedja. Eżatt. Però kemm jiena fortunata li kollox mar l-aħjar. Tajjeb, eżatt. Xi ngħidlek desni taf li għadda l-ħin. Tiġa għadda l-ħin. Xinajlek, grazzi ħafna tal-li ġejt, jina nawguralek, imma the best of 2024, ġifiri b'għafti xhur, għandek dan il-konċert, un batem il-tour, jalla issir international. Mbagħad naħseb fik ta' ġibek front row. Grazzi, napprezza ta'. Thank you. Jina qabel ma titla' għandi fwiħa jisima The Icon ta' Antonio Banderas, grazzi l-Tashbish Perfumery. Thank you. Għandi u koll a small gift man Valletta Glass. Moħelu, ha? Thank you. Tajjeb. Ħafna thank you. Mbagħad forsi qabel ma titla' għat-tur biex tirrilassa ftit. Nibatuk tuħu naqra trattament il-Majoka Spa. Ħajkolli bżonnu. Ħajkolli bżonnu. Jew qabel, jew wara. Fidejk. Jew in between. Jew in between. Għax nafra ħat Malta. December Malta. Tajjeb, December tiġi Malta, għalma familja. Tajjeb, fidejk. Thank you so much. Thank you. Grazzi ħafna. It was my pleasure. Kollu. Tajjeb, u nannu dejjek. Thank you. Qabel ma nagħlaq nixtieq nirringrazzja lill-sponsors personali tiegħi lil Herba Ellison, lil Gabi Vella għal makeup, il Morgan għal ħwejjeġ u Luxona Sasset. Għadkom kif segwejtu kellimni, il-podcast ta' gwida li jum iġjub lilkom minn Renault Malta, Burger King, Amrita Food Care and Wellness Center, Valletta Glass, Ferrara Casa, Majoka Spas, l-Awtorità għall-Ambjent u r-Risorsi.